قيامة لجتشون قيامة وانتاتي مالتو سبيسي ويا مخلوقات هند ربي خاسي حسابه في درد ليسي قاف أبليس ليسي هرقون هماتي هذا في أبالي نمدقجيسي قيامة لجتشون خم مخلوق نشفت كل لفاياو أرض المحشر اتهم ندي والقو خن أسيت هماتي قافت شينو وري أسرته لقمتشون في جيدتشي ولينقو قيامة لجتشون guyyaa haadhaaf ilmoon kharakharaayatu uumaan rabbii hundi gaafa wal dheeysitu gaafa jaarsi jaartii isaatu dagatu gaafa ilmoon xiqqoon rifaatuun arrooytu qiyaamaadha jechuun biyya sheenaan teetiis humaatti siin goone booyiinsi keetilleen hawaas hin fayyadne kan jaalalloon kan kee dhufee siin dirmanne kan firri kee tokko sumaahuu yaadanne duuba guyyaa kanaaf nuti maal abdanne hujii khayriitirraa mee maal sinqeeffannee maal if duraa qabna kanarra hojjenne qiyaamaadha jechuun guyyaa namni fedhii lubbuusaa dagatee wal keessa fiiguu satrii irraanfatee jechuudhaan nabiyyiin gaaf tokko dubbatee hogguu kana ummaan teenya Aa'ishaan gaafattee yaa rasuulallaahi yaa caalaa ilma namaa akkamitti namni qaama qullaa deemaa moo gaafas qaamfeetu nu keessaa fuudhama anti yaa naan galle yaa jaalalloo kiyya mee sirrinnaaf himaa hoggaa kana nabiin Aa'ishaa dubbatee yaa Aa'ishaa tiyya dubbiin laaftu seetee rifaaturraa hibar namuu if dagatee baara gaafinaasuun qaamni isaa bututee waan shahwaadha ja'an waan qaanfiidha ja'an waan fedhiidha ja'an guutuu irraanfatee olii gaffi fiiga sammuun sadhamaatee akkana jechuudhaan nabiin rabbii qaaliin Aa'ishaa dubbate qiyaamaadha jechuun kunoo guyyaa kana akkamitti nuti isa ciifneetu rafnaa yaa ikhwaanii haa itti taphatina guyyaa guddaa kanaaf ammumaan qophooyna qiyaamaadha jechuun guyyaa rabbiin keenya zaataan nu mul'atu warri harka mirgaa rabbii isaa daawwatu fuulli isaanii ifee kan haalaan addaatu waan arra dalagee rabbitti ol kannate fudhachuuf eeggatu guyyaa lubbuun taanis lubbuun hin dalagatin bar akkaan sheenoytu yaa laytanii jechuun guyyaa quba nyaattu yaa rabbi yaa Allah waa sirraan dhokatu ni beeyta yaa Rahmaan akka qalbiin teenya haalaan si jaallattu nusattari Rahmaan nusattari goytaa kun sittin jabaattu qiyaamaadha jechuun guyyaa jabaasanii guyyaa guddaasanii kan akkaan ulfaataa yaa akhii dammaqisa maal eegu jirtaa guyyaan kiyya fagoodha jettee fitti himta yaa boo if hin dagin bar ammuma duuta za'aa itti kuttu mee maal irraa beeytaa dafii lubbuu teetiif qopheeffadhu bootaa yoo arran qophaawin guyyaa boruu sani guyyaa hamaa saniin bar akkaan sheenoyta ammumaan nafsii teetiif qopheeffadhu bootaa qiyaamaadha jechuun kunootii dhageeysa waan isiin fakkaattu akkanumatti taa'anii eeggachuun hin taatu salaataaf sommanaan if dura jaarratu jannata keessatti mana qopheeffatu akkas malee beeki raaxaantu hin simbaaftu jannanni qaaliidha laaftutti arkamtu jannanni qaaliidha akkatti arkamtu jannata san dhaaluuf ammaan marxifatu yaa Rahmaan yaa Ghafuur diliin nu guddatte atuunuma beeyta qalbiin nu xurooyte nusattari yaa Sattaar guyyaa jabduun dhuftee dachiin tee balloon tun nu kana dhiphatte lubbuun teenya hin qabdu bar waan dalagatte rahmata kee guddaa bal'aa san abdatte waa hundarra caalaa akkaan si jaallatte kun hongeeysin Rahmaan haala keenya ilaalte waa hundarra caalaa akkaan si jaallatte kun hongeeysin Rahmaan haala keenya ilaalte